Muthenya wa rucio niguo arutwo maracokereria mathomo tamu ya keri mwaka uyu thutha wa kuhingurwo kwa mathukuru gutirio maita meri ni undu wa miyuro ya mai iria irarehetwo ni mbura nene iria ikoretwo ikiura. Gicigo-ini kia ubunge gia Kieni kaunti-ini ya Nyeri mihango ni twarithitio gutigirira arutwo ni macoka tamu ino ya keri kuria mihango ya kuruta mai cioro-ini iria ciiyurite mai na guthereria giko gia kioro nginyagia irathi-ini ikoretwo igitwarithio na mbere. Mathukuru 100 hari thukuru 100 ria 70 iria iri gicigo-ini giki aricio irahutitio na njira nene. Mubunge wa gicigo giki Njoroge Wainaina augite makoretwo mambikite mihango ino niguo gutigirira ciana ikihingura mathukuru itigukorwo iri ugwati-ini wa kunyitwo ni mirimu iria yumanaga na mai ma giko ikinyariria aciari matugiretie. Twagucia boys toilet na twagucia girls toilet riu twathi kugira nigetha tugucie teachers toilet. Oha ni tugucoka ni njirite andu aria maraturutira wira because ni tuganite we have zoned every ward iri na mundu uria in charge. Toigo twakena muno turoneka na guthumuka mirimo tondu ciora gukuira ri thukanu. Nginyagia riu imwe cia thukuru gicigo-ini gia Kangema kaunti-ini ya Murang'a no irahuthika ta wikaro kuri family cia matura ma Mucoco na Kiirathe iria ithamitio kwao kumana na ugwati uria makureire maitho wa matuika. Mubunge wa gicigo giki akiuria thirikari gwethera family icio wikaro. Tupewe mahali pazuri penye tunaweza ita nyumbani. Kwa maana saa hizi tunakaa kwa shule ndio inafunguliwa na hatujui la kufanya. When they were leaving this place, these cracks were not there. But now they are coming back after 2 days, they find other cracks. The houses have started moving. Therefore, we need to have a lasting solution for this area. Kaunti-ini ya Tana River mwena wa Galole gucoka kwa arutwo mathukuru-ini kuri na uritu kumana na kuihura na kuna kwa rũĩ rwa Tana undu uria utigite matura maingi ugwati-ini. Thukuru 13 na thukuru cia nathari 33 ikihutio na njira nene ni miyuro ya mai. Compound ya shule inaenda yote, imeanza chini mpaka saa hii inaisha mahali ambapo tuko hapa. Sasa naona hatari kuwa watoto hataweza kusoma shule. Mafuriko yametutoa, tuko mahali hata si hatujui kwa tuko salama. Sababu hatuna chakula, hatuna manyumba, hakuna vyombo, hakuna chochote tuko nacho. Na kwa kaunti-ini ya Garissa mihango ni yambikitwo ya guthamia IDPs aria makoretwo magiikara mathukuru-ini niguo kuhe mweke arutwo kuhingura muthenya wa rucio. IDPs aya aria ni 13,770 makoretwo magiikara mathukuru-ini matano na murugamiriri wa mihango ya thirikari mwena wa North Eastern John Otieno augite andu aya meguthamirio kambi-ini itiganite. Kaunti-ini ya Garissa aria iri na IDPs aingi aria ni 21,597 thiini wa kambi 11. Tumeweka mkakati ya kuhakikisha ya kwamba kama Monday watoto wataweza kusoma kwa sababu tumekubaliana na wale ambao wanaishi hapa, tutawapeleka pali pengine na Red Cross wataweza kupeana hema. Kaunti-ini ya Kirinyaga thukuru ni iharirikite kuria aciari moritio gukarekereria ciana ciao ithie thukuru no atongoria makauga no mabarabara manini mathukangite kuria moritie aciari kugia na ubaciriri. Mwena amwe ya ni twina challenges thukuru imwe ni irabutirio no muno timu no gwo muno thina ni barabara kumone kuratuikire njira iratuika. Watoto warudi shule na warudi mapema. Na tutawaombea wale wanaenda mbali watafika salama. Ado wa NTSA na ministry tuko ugarucio barabara turore wega piu nigetha gutikagie na mitino. Kuhingurwo gwa thukuru gutiritio maita meri kumana na mbura nene iria ikoretwo ikiura na thukuru imwe itingikinyirika ni arutwo. Riu gugietererwo mwerekero uria thirikari ikuheana. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.